Sige din nag-request siya, agawin ang tulat tayo di. Ayan, ready na. Alabas Marisa dito, Pascual and Carissa, Comina, Lau, Pasin. Oh, sis Jonah, awat na nanak tumayag. From gently to mama. Yan ko agawin na tulat Para ka tayo na sang pada. Naparakin ka tirang sa amarik na. Best rin sa Lito Pascual. Di ko'y puso sikat iya arang sa asna. Hinadong mo kain pa ay mo nagpainuman. And of course, thank you so much to Tita Imelda Aurelio. Kay Sen Nagayang Mabiglan. Tapno kage na inuli ana pala basta. Uray no dagit huyen inilipat di panawin. Di ka madanagan bukod ko to'y nakin. Agawidak ket agawidak tulata. Tapno di ta den nam agem manen di arapa apta. Umadawang ibigsa abang kapaya. Ititunggal andang dinalo oy asaka. Agawidak ket agawidak tulata. Day di mangga nagkaikur itang dinaganta. Isut sanyan asipibiyang lata di karin. Urinong te kinagawin ang panawin dito mamkin. Yes, once again, ayan, medyo nakabawak ako sa Tita Imelda Aurelio. Thanks sa moment na rin mo, Tita. Thank you so much. Sanda kay laklak, abagawin naktulat na. Concern alopus. When biyag ko, awit ko, itang balaygi. Uray inawista, disulisog, jak nagkirki. Again, 100 stars, Sir Constancy. Ayan tuken ka nasudi. Kasta kumamit, pamating mo di narupsi. When biyag ko, agawin na tulad na. Tapno kageng na iduli ana pala basta. Uray no dagit tuyen dinilipat di panawin. Di ka madanaga bukod ko to'y nakin. Agawidak ket agawidak tulata. Tapno di ta den na agmanen di arapa apta. O badawa ibigsa amang tapaya. Ititunggal andang dinalo oy asaga. Agawidak ket agawidak tulata. Tay di mangga nagkaikor itan dinaganta. Isut senyan asibibiyang lata di karin. Urinong tay kinagawin apanawin dito mamkin. Isut senyan asibibiyang lata